We uri au no kwenda maketha zaku zethirwa zakigutethia na kinya kuguna muko jwaku antuko ezene yaku nikenda wethire ukithomera mantu tariria kwe arimi baba inge bareka gitene kamwe kinya batimenyaga ni fertilizer iri kubakethirwa bagitumira ni muthetu juri kujubatimbuga kwethirwa juri na imera fulani nikyo gitumi ntuko ya narua turi aja nikenda gukuritana mantu tariria kuri na organization area egocheta Organic Fertilizers and Input Manufacturers Association of Kenya kana no kwe OFIMAC ezinio etigairaga ate ogwe okwethro kigwata solutions chionde iria okwenda chegie fertilizer kirimantu jegie muthetu iria unikenda ethirwa ikigutethereria na jandene ya county ya Meru bonde ne bethirite mono bakiuga maketha jao ne za kwina mabonene amwena kinya gutembeta inyingi iria bakuona taure kware au kabere kagitene kaka mantu ni jethiritwe za kigaruka ende turi na nkuma enjega kana good news nonto bwa OFIMAC kwethirwa nande ekeja na kuthondeka organic fertilizers ira nande tikethirwa achigitetheria muthetu jwaku kwethirwa jwagirite juri healthy na jukareta maumithia jaria ajagirite na kinya gutigira kinya ugwenderia weta mundene utikwetho ugitumaira mbecha inyinge mono kiri urimi bwaku na kaire kugati gerera ati taura ndethirwa nkigweta ni ati o murimi ari kiria endaga ni ati eta mundene maketha jawe ni jethirwe jagirite na aja kiri studio chetu ntuko ya narua uria ugututethereria kwaria kiri mantu jaja tungi ende ni Mutuma Muriuki akethirwa agitumenyithia wewe imbio yongwa iria ethairwa akigita ndene ya OFIMAC na mantu jange ja maingi ni untu tora ndethirwa nkiuga oringi kagita ni kaugwe murimi gukorokera namba yetu ya SMS ni 23578 aranira na bautwe murimi kethra kuri na kioria uri na kio ntuko ya naru kenda kumenya mantu jegie muthetu mantu jegie fertilizer 23578 no namba yetu ya SMS kioria kionde tukethura tugichokia kagitene gaka rieto ni Maureen Kinya. Mambo vipi bwana Muriuki? Poa sana. Kutoka Meru anda watu acha ni kuanzie hivyo nonto bwake Gen Z kijana habari ya OFIMAC injaga to association ya different organic companies in the country ila chumba kuondeka organic fertilizers. Yes. Na ichi ondeka organic fertilizers ila chita standardized by KEBS na ichi enda idiari from different parts of the country. Non to Kenya ni throw in soil degradation na ndio tukugira ku gutetheria rimi. Atuko organic fertilizer tukugira ndake ngombe. Anku gitire onini mpendere kuberesera maiki kwikithondekwa ndaika inini kiri mantu jegie OFIMAC ezi nitigairaga ati muthetu jwa Kenya amwe na kinya wenda kubakinyira kagitene gaka kuri na namba chao cha thimo iria ni 0715 422 460 namba chao ni 0715 422 460 imbijetiria au kiri screen yaku na nkoroki no wethiro kibatumira kinya SMS amwe na kinya gutigira ukwethiro gichokerwa kiuria gyaku kinya nyuma ya rwaria rwetu rwa ntuko ya narua baethero bari tayari nikenda uwe murimi wethirwa ukigunika bwana Muriuki nukumbira nteto cha OFIMAC. Yes. Nguga OFIMAC ethero association ya different companies yachijete amwe uitanguge kuhamasisha arimi about organic fertilizers. Non to thai Kenya tuna thine mithetu yetu ni kuendelea ku degrade na inyora arimi ba kuendelea ku invest kugura mbolea kana fertilizers bado maketha ija kuendelea kunyia. Kwa hiyo batu twejete na njira utafiti
from different parts of the country ikenda tutetheria arimi ku improve their soils. Yes. Na kagitene gaka kethia murimi nontu nwikirite t-shirt ingi mbugo gitweresera company wingi nayo. Yes. So oni mbethande vice chair of the association Ofimac, which is the Organic Fertilizers and Input Manufacturers Association. And then the association eu kuna so many different companies. Na kwa ni one of them itagwa Ecobristo. It is based here in Meru. And to deal na organic fertilizers amwe na solar traps. So na ndimbe imbijete na 2 hats. Yes. Wikirete nkobi iziri. Iziri uru. Murimi no ethirwa akiuria kagitene gaka ni mbio yongwa igutuma muthetu ajukethira jutina fertility iria yario wize ntukonetia atwaririe 1990s gwe nau ndiria mtu ethairwa akiambiria kinya urimi bwa ikwachi bibi bya sweet potatoes wona gikiuma gikwachi gikiega kiri na regu arinya kimwa we sasawa but thaizi itakamuthe tu jwethirite yani jote fertile uria jwari au kabere mono tukitegera ndene county Meru. Yes ndene county Meru tu ya arimi ba na igweta Kenya na mithetu yetu mitumirite every single season iteko inya break nuje kagita ka before 1990s and what not antu baanda for period bagatika follow bagata kuanda nange afu bagachoka au nuje unetethagia muthetu ku recuperate nontu ukaigua kwena kimera kina regu urokuga inontu muthetu jou ijwa mbete kugwatira nutrients for a long time but then oro kurima no kuanda mpempe nyamira inya these fruit trees kaoa majani bibyo ndi biendera ko kutumira muthetu jou of course anti ba ku replenish na chemical fertilizers but then chemical fertilizers chie short term results non chie na the nutrients ira chikwenda kau but muthetu jete gwetia ke nutrient muthetu jo gwetia microorganisms antu reo antu beta gutega muthetu kethira kwena tontingonti earthworms tunginyo tu nditu tukonagia muthetu jwaku jojo na nutrition na jo na life but then ora to tumira muthetu yetu uretera muthetu ajuondi utikuona tunginyo utikuona gintu na expect to improve the yield ukaongera a lot of chemicals kanyo uga kugira mbolea organic ukagura ichi isiolo engombe chia wate mbori but then you na chio chitachi na short term impact you ni ukendra igwekira na nega cost mono na in terms of quantity nuje roli emwe akwingiri 40 but then itita kuraja nembere ukoni matokeo ega take time but nandi ke batu as Ofimac kana organic fertilizer manufacturers itombeta gutethia mutherimi in such a way that intobitu dibiete utafiti itombete ku reduce quantity na price non tunkunie mo on average ke different companies range between 2500 to 3500 ke 50 kilo bag neure chokia rotuba ke muthetu yetu one thing rotuba irejana through soil organic carbon no ande to meta biochar some of the companies including myself to thondeka biochar na tukenderia arimi inde ki uro tukumanya I biochar it's burnt organic waste exactly akili yako ezire neringi marufu ko burnt are bando ikoethia kuria itoro na ara kutha kwethiritu makara ka kwethitwe kimera kiriba afterwards mono and ki that's also a form of fertilizer tutumaira na tukemba kwenderia arimi ithiritu tafiti ithiritu KEBS certification igena twenderia arimi turenderia arimi gento kimenyekete na ata kidithitwe furthermore actually Caldro is the organization ile utafiti bwa urimi Kenya bombete kuthithia utafiti bwa kutumira organic fertilizer na kutumira chemical ni kwira manufaa na bonere the best yield increasing mechanism iko mix
2 bags for example ya organic fertilizer na 2 bags of chemical fertilizer. Nete kuga ati chemical ithena nonto yo ina its own situation arego tumirwa. Number 1, tugere ni gutethia ku increase nutrients directly kik mumera. But then organic fertilizer no chichireja ki soil health management nonto soil health na nuje niyo kugwatira kimera kiu. So we got to improve soil aeration, soil moisture retention, nonto taina ndo gutekura muno. Imbyo gatumira ikenda rojiro rokweja rokai rumba kugwatirwa au. So that is where now we come in. Yes. Na kwina muremi auga ngwita kuthima muthetu ngeta mtu eja nthimire muthetu ano withiro gitweresera process eje ithairwa ekarikatea na mbuga gitumi kia mtu kwithirwa akithima muthetu jwawe mbere inya ya kwithirwa agitumira mbuga fertilizer. Yes. Kwina need ya kuthithia soil testing. Nonto on one side igakuonia the quantities chia nutrients, the NPK, calcium, magnesium, boron, zinc, bibionde. Igakuonia kiwango kira kireo. But then nonto no weta ujukaje just a sample ugatuma different offices no tumeaja Meru Farmer Center ugatuma Nairobi Limuru you can take it to different places but one results nande au not to deal na go from there nonto why the nutrient requirement muda tujua kuida joko need nitrogen kana phosphorus kana potassium bibionde bia na aja but on the nuje watumira chemical fertilizer bigakwa the short term results but then for the long term benefit no kwetia when the right microorganisms which now are gotten from the biofertilizers irana letuendagia na these microorganisms njona ndi chiomba gutetheria nutrients iji tithwa chireo for a longer period of time nondo kweno wita unyoga tika muthetu follow for a period ukajutejera nona different marriage tofauti jakura over time na jijo kuona kira kiri section eu ya muthetu kwiro kuona black jack ya kurira mwe ne kwira something ukaona majara ya kurira angi so bibio ndi bitu ethagia kuerewa hali ya muthetu na ndinu je tutena batu ara turi ituinge ina itugwetirio ko utemunda jugatigwa follow. So that's why we need to build ourselves with organic fertilizers and understand through the soil tests performed kena tuboethe ku guide what to do. Yes. Mutegerite nambe na kwaranira na boti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 niyo namba yetu ya SMS oturie kiuria kagitene gaka tuthere tugigucokeria imwe kwa imwe thaiji bwana Muriuki kwewo kuria ngi paraphrase kiri thaira mtu etaga kwanda nuigagwa region fulani erebuira mbuga takawa region ingi erebuira Ikwatie ingi erebuira Mpembe ingi erebuira mbuga Maragwe eje bado erejirira ke mantu jegie muthetu jojo kana nimbio. Yes, okay. One side kuna story ya muthetu, but on the other side kuna story ya agroecological zones. Mwanki na Mpio. Neta na kuna Mpio mono imajani. Then as you naweta kwa T zone. Then when ama tanande wita yake and what not. Wakambiri ku coffee zone but it's hotter. And also rego change ya in temperature. No nyawo na mithetu ike change. Nontu mithetu ya Kibirichia, tio ya Boa Igembe, toyo ya Kiaki na toyo ya Tharaka itofauti. Nontu ya Tharaka is more sandy. Muthetu ukaraigwikira organic fertilizer roji rura muno haraka. Atuge na ukwebwira ndengo yu bari mara. Yes. Na nibi agroecological zone. But now when it comes to soil management, it cut across all of them. Nontu the fact that no ko rimagento ke muthetu jo ijogwetie muthetu jogwetia joina the right nutrients to support kimara kiu for the length of the time na no thiria what do you do after ko gatema kimera kionde alafu wambire kairi kana ne atugathithia. Yes.
All right. Na ni mantu jari kumtu atiumba kugwata kana ku misunderstand thairia kwejirira fertilizer urebatere gutumika amwe na kinya muthetu kwithira juri na rigwira yagirite kana soil health itherena kweu murimi ethairwa aki misunderstand mantu jegie fertilizer urebatere kwithirwa igitumika na kinya muthetu juju ura jubatere kwithira jui healthy. Oh yeah. Well, maybe I can no joke in two ways. Twasi murimi ego kinya gitara kwanda na atadi the soil testing na ideally abadi kudia soil testing like twice a year. Yeah. Kana at least once na every year na kwerawa status muthetu. So akimenya status muthetu irona ndomba iko na kira kurima iko naandika kumguide kugura the right inputs in terms of fertilizer, chemical or organic. Non to with that information ne mutethagia nandi kwero imbi abate kugura non to no gure to get NPK 1717 but then kiro kurima gete kubuiro niye nandi murimi ande eta akendirwa keta tukwenderwa but then with the right information nomba ikwethero akimenya kimera giki gikwetia nitrogen ukiambiria kana ukambira na say phosphorus non tuno ambere kuthithia miri ukagura for example fertilizer rate na nini phosphorus ekungana nuje ukiambira kwanda mumera jwaku utigega utetheria au so that's the idea tutetheria arimi kwero how to process the information they get from testing na akiendelea kurima kintu kiu kiawe na kumbe ku have the right information and then when we come to help them build on their soils so now we guide them properly with the right inputs na even the period yako tumeruje especially with fertilizers not the planting ukawekera fertilizer top dressing ukawekera fertilizer kana ukawekera during nyantu kwena batumera foliar fertilizer is still a fertilizer then ya mathangu so na bado kwena organic options so the question is how now do you understand based on the crop requirement ikenda withdraw na the right information egutumira igitare uri onde no ithro gitweresera nandi babu eta Ofimac ni fertilizer siri kuiji organic ira bwethera bukithondeka na mbuga itumairwa kiri imera biriku gukiresera na niriku well ki organic fertilizers in Ofimac that are different companies tarankuga kwa ithro ya biochar based fertilizer and then kuna ingena ndi chichi ya vermicompost iroba uga jamanginyo the red armyworms the red regular worms the non to ire process agwa ichita fertilizer at the end which is solid then there is BSF black soldier fly fertilizer is also another form that is packaged antibomba iko packaged in large quantities then kuna compost based fertilizer kuna bangina ndiba different another company omba iko dithio na each on the chita pakaite all over the country there's also biostimulants kana ira chitumairo from seaweed iuna ndi folia anti batumaira in mimera nandi teji minene ta avocados mira there is coffee people are able to use that so in Ofimac kutha kuena variety mira nandi jo tukwenda kwa masisharimi there are organic alternatives which are already in the market so we want them to understand ikenda bageta kudithia securing actually procuring no procure from directly from Ofimac members kana NCPB bado tu na a few of our members were able to sell it through NCPB na inya through the outlets like the agrovets and bakombe ko procure through the different outlets in Meru yes. All right. Na kiri organic fertilizer kwiomba ku replace the chemical ones buru mwanka ko atigira mbuga itiomba kumitumira kana no itumike kyo izire well number one ichibade kutumira kyo izire for especially commercial farmers baraba na minda minene nonto kauga urenda naro kwambira organic is very difficult especially with the method wetu nayo
nithero ikuite, so you have to start mona ndiko tha kwina type policy nge twagera ku develop ni kwira arimi bambire na ketho aritumira 4 bags of chemical fertilizer, atumira 3 bags of chemical, 1 bag of organic. The next season akombe gutumira 2 of each, and then the other season 3 agethro okumana ndiko 3 of organic, 1 of chemical. That's one way for some of the farmers. Subsistence baba bena tumira tunini na baridiriria for their own use. They can still do the same process, but ideally orato didetia na itumbeza kudia with Caldro, going half and half nyomba iko increase yield na ndeta mero nuji antu bakweta bakwendra gutumira a lot of fertilizers, each akura like the chemical fertilizer, but the yield nekendra ikunyia nerenyia no ntumothe tujukwete, so niona ndetu kugeria kuba masisha kwina need ya organic fertilizer no ntu niko ukona teka it is an expense, but oteka gegera ke yield ne kwambiri ku improve systematically over the years. Not to maybe increase by ukedo rita maybe nkuni thano no kumbana ndiko mberi guita 7 bags and above. That's the idea. Akere antu bara bendete muno kugarurira fertilizers iji ukauga narua nditumira muthemba juju rojo ngatumira juju jongi kinyapo yukureta mbuga ugaruruku kiri gukura kuria kwa imera na kinyakire muthetu nonto kuringana nao niko ku confuse muthetu kana ukethra ukatumira to the organic fertilizer mix it na chemical to throughout. Well kethra na tuge nujana ndi ni ku depend on need ya muthetu. Number 1 muthetu organic fertilizer ni kuendeka buru no kuona, so inyoka jukia tuge BSF anga vermicompost biochar, it's still somehow similar but it's needed by the soil. And then nando kugarura maybe fertilizer, I'm assuming the different brands of the chemical fertilizers, but then i brand each onda tofauti bado chiria the same with different quantities of the nutrients, but it's still the same type of fertilizer. Ni fertilizer maybe inyoga tiga tuge muda tu ne utekune create no evaporate. That's the concept ya the chemical fertilizers. So we want to atukwenda gutethia arimi ba Meru kutumira organic fertilizer for the soil, and then bake mixi bake baerewe kwene mithatu na nde kimera ndi ni wia chemical fertilizer ikenda omba ku mixi kwena irega tethia mithatu for a long time, which is the organic, and then the chemical fertilizer igatonya directly to the chemical to the crop at that time. Nontu nutrient na ndio tukwariria imbega igankuchiria unita murimi kwiza kiri ofimak na kugura fertilizer iuchienu. Well, number 1 murimi ura wonete consistently kimera kia wiki kwendere kunyia kwina banginya tukwaria na bona arua bakauga miaka 5 ithirete na ita nkunie 10 cia mpempe thai nyageretia atia ni nyakongera chemical fertilizer ari ta kinkuni thano wi murimi umwe tu batire kwa tuikuitana nongoki alafu inya quantity ya nyo kwena ukimara gikara ugateka nyamundeni ukona giti kugwata ureke agwata before wi murimi onge tu batire kwa kanwe na kwina kiki gwitwa biochar kethringu gwatarita ari ubwega na ataitherwa igitetheria kiri muthetu juria structure yayo amwe na kinya kiri mantu jegie urimi kiri kimera na biochar fertilizer chemical organic fertilizer is based from organic waste. So the char ita charcoal, it's charred, it's black. Itira moju. Yeah, so it's biochar, so it's organic. Na ore tumairwa ke mudetu itake tukareterwa tukona. It's ita mojujwa gekara, for example, na iwe nitedha nontu ina atomically in the small structure neither ina tumkutodo tuinge mono niomba kuwatira nutrients nyingi na niomba ku build soil structure
murimi akethirwa na structure muthetu jura maybe at some point amba kuanda kimera gikombe kuriba bwaga thai itina that ability ni umbai kuchokia soil structure na tathai na ndio ngai etiungana ibaraba gwitia na ndi kwithira bena enough soil moisture ni gugwatira ruji muno na no ntuigwatira ruji up to 5 times yuna ndi nyongo ya biochar alafu tugwekare nutrients na microorganisms chonde chombagu kuriba ndene biochar na ndo anda muthetu neta during top dressing kana during planting ni umbai kugwatira muri na muri jo kombe ko matabwega muno uje muri jo mba kugwatira kimera kionde yes ni ukurua ni natoka menya ingwitikia no guchokete but no emphasize na ate muri miaka menya ati muthetu jojo juri na regu iria yagirite utigutega ki mbuga kinya uria kimera gikwithirwa gikiuma of course nande au no witaga soil testing ikenda umba kumenya imbia yo ngo muthetu jwa kujukari nomba kumenya the quantity of NPK inya acidity actually acidity is another thing nonto muthetu jwa kujua jina acid nene kuna nutrients chitwa chio acid imbia atukwirwa ora tugutumite aturetera fertilizer tumiona atakinya na turi akwe kurike twina ndeke inya utithina so acid bara bai acid bai je ingi tukugira but point is kwena acidity in the soil no thagabura no ni reduce nutrients ira chibatari kumira so that's number 1 and you can only know that through a soil test so ukadhia soil test ukona the levels of acidity, the levels of the nutrients irona ndio mba kumenya how to remedy actually the previous question on Bori about biochar by lime ni the ina liming effect it can reduce acidity kenda moja tujue neutral kpH alafu all these other nutrients NPK calcium boron zwa che enough ichitwa chioneka abo alafu moja kimera gitwa kena regu yes ire agree exactly na of course kwithara kuri na long term advantages kana mawega zara za gutura kiri muthetu ndiria watumira organic fertilizers no withiro gitweresere ukenda murimi nande amenyagi kinya kiofima karija kugura organic fertilizer well long term impact na leto hora tukuga about soil structure na soil moisture ni umba kuendelea ku build muthetu jwaku nyoka tumira for 2-3 seasons organic fertilizer vokatiga bado nuona result even in 3 years 5 years nonto about soils nukumba ku build muthetu jwa ngwetikia tafuta muthetu jwa muito jwa joina jwa karigo sponge na sponge una ndino tukigira kuretera arimi betu wa mero ikienda whether ina effect you for a period of time nyoka ugo gotiga gutumira for inya season mwaka na ijiri bado mimera yonde na bacteria ira chida ki muthetu jwaku ukendrai kwa mimera the right nutrients yeah that's the idea kwina mtu mbuga kiri mathuganio jawe arichira thaira mbure kura muthetu jo mwingi ni juma kuma kirimene jukeza ndebwa nthi jojo kirimene jojo ina judara jwe very healthy jwagiri jwe sawa kana jukezania na mantu jangi zaraja tibui well of course jwe na nutrients ke jwe on the hillside ngwa assuming murugera mtu ena munda kibarini kwa ura eu nandi one thing to understand eu is already soil erosion nonto kimera kia gaiti toketha kwina a lot of topsoil ina manau so of course apart from mechanical control te gwikira trenches
no batere kwera muthetu jwaku ko kuthukia no twambire kwithira wina erosion no bwe guru by the time season ijiri tha chathira inya jojuria bado jugeta jukenda ikwina so ito tetha with the organic fertilizers ni tetha area kugwatira the in to bacteria na soil structure ni umba gutethera mirie mingi na undene na mirie ni ona nde gwataira muthetu from the top to the bottom yes migambo ekwe muthia na ndi tukirikiria mono kiri murimi na ndi migambo ekwe muthia especially with otukuga about organic fertilizers tutekugira mbuli na ng'ombe yake turugira kintu kithietu utafiti na kutha kwina a lot of emphasis on what Caldro na KEBS baugete so na into bibio ntito twena bio Ajamero na inya in NCPB board places na itu kuromba murimi omero erewe kwitha kwina need ya kumenyera muthetu jwaku through soil health management na no tugutetherie and then with that muthetu jwaku na kimera gwetha gikomba iko improve in terms of yield na quality. Thank you. Ankatho cia mwanya akiri ugwe mutegeri kiri ugwe murimi ni untu bwa kuona kanya gaku na kuthoma mantu ja maingi na kinya gututumira atuge biuria biaku mwanya bira wethro gitutumira na kinya bimwe tukwithura tugichokia kumana na biuria bira tukari nabyo ugoro bwana arwa ni bwega sana bwana mutuma murioki ikuona kanya kwija kuma kiri of makimbizi bwethara bwena mko busy sana ende ukuona kanya na kwija ona guturita na mantu ja maingi jegie mtu kwithura ari na kumenya muthetu juria jwagirite nikenda machiara jawe maketha jawe jethirwe jarina gwira yagirite na kinya gucokia mbeta ndene ya muko jwawe kiri ogwe murimi na ruwa tukuritanwa mantu jegie organic fertilizer ire mono ethairwa igitetheria muthetu jwaku na kinya gutigira kimera giaku kigukura na njira ira yagirite na kugwata Ofimark ni gukurukira namba yao ya thimu nio 0715 422 460 0715 422 460 ingwetikia urina na mbeu urina kiuria kionthe Ofimark ikethirwa igigucokeria kiuria giaku rietwa ni Maureen Kinya Eje ni Wero TV.